Lep pozdrav, dragi obiskovalci moje spletne strani. Kot vidite, se nahajamo na obrežju reke Drave, kjer bomo danes preizkusili eno čisto novo zadevo, zelo zanimivo. To je stand-up paddle, oziroma ena zadeva, na kateri stojimo in veslamo, kot boste sami lahko videli. To nam je posodila, oziroma so nam prijazno posodili iz trgovine Obsession, kjer boste lahko to, če boste želeli, tudi nabavili. Pa poglejmo, kako izgleda ta zadeva v živo. E lá no céu daquele morro fiz meu barraquinho, onde eu fico em frente ao fogo, bebendo aquele vinho, vendo a lua lá no morro. Eu vou dormir cedinho pra acordar no Rosa Norte e surfar sozinho. Eu quero teu amor ao amanhecer e acordar beijando você. E ao entrar no mar vou pedir ao céu que Iemanjá proteja meu bem, que Iemanjá proteja meu bem. Eu vou fugir pro Rosa Norte e te levar comigo. Foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. Abre a porta do teu corpo. Quero teu amor ao amanhecer e acordar beijando você. E ao entrar no mar vou pedir ao céu que Iemanjá proteja meu rei, que Iemanjá. Vidimo, je zadeva odlična, super funkcionira in če želite narediti dober trening za zgornji del telesa, pa seveda malo za ravnotežje, vam to toplo priporočam. Lahko jo boste nabavili, oziroma jo že lahko nabavite v trgovinah Obsession v Mariboru in Ljubljani. Kaj pa je najboljše? Da boste zadevo lahko preizkusili tudi sami. Spremljajte koledar treningov oziroma razpored treningov na moji spletni strani, kjer boste videli pod zavikom Special Workout, kdaj bomo brezplačno preizkusili to zadevo na Dravi ponovno. Se vidimo. Adijo.